Pynïanujor nakaslem jong unongsan Hima. Cherish Bird School Lumoba, Hakatwe Tarik Nopra Archar Pasau, Kalapanong daga preschool graduate, Yaki Arpuingut Kikna School Junga class KG5, Kiban Sakio, Haka class 1, Yakabalapanong Hapalau School. Lapun Kup Burami Kikna School the UMLA Ubaroni Villingdo, Kumukongsan, Ubaderu UMLA but MDC Kamaldium constituency, but Lapun Shan the Gijing Lang Kikme Kikpa Jong Kikna. Haba Ajinkran Nagasngi Ubaroni Ulakuntu Kikme Kikpa, Bakimday ban le na kran kat bamon yaki Khun, Hynrei kide ban kran yaki daga jing start, namar daga jing nang ban hika yaki Khun, kin sa he sa san daga jing em kababha. Kumjuru ulakantu yaki Kmie kikpa bakimday ban Pynïanujor yaki Khun, Hynrei kide ban Pynshlur yaki, namar ublay ula ay lagi jong kisap yaki, namar bakan kata yaki Khun, dak ba ainuksa, ba mauru ula he Khun, usngot ho bahaya kata. Wadjuben yaki Khun, wadjupenram yaki, Hynrei day ban ay mensiam yaki ula. An empathetic listener with a gift for understanding. Lingdo Maunai, a resilient individual who overcomes challenges with determination. Nangsan Hamir, thank you, an inspiring leader with a natural. Daminat Bhakhan, a graduate who uplift and motivate those around him. Bernadine Tiara Lingdo Kinshi, a selfless individual who puts others, a testament to the power of perseverance and hard work. Nadaki Nebel Darling, a kind and respectful classmate, a fearless achiever who tackles challenges head-on. Brave graduate who takes risks. Karsano, a kind soul who spreads joy and positivity. Bopang, a courageous graduate who inspires others with his strength. Demi Ayaki War, a compassionate friend with a heart for helping others. A curious explorer with a love for learning. Sharer and caring friend. Critical thinker who seeks knowledge and understanding. A helpful friend who lends a hand to others. A fearless learner who tries new things. A determined individual who turns obstacles into an excellent listener and cooperative player. Thank you, sir. Mangi Kmie kikparu ni hapu siarba kumno ni deal kumno ni le bat Kmie Khun jongi ten ni ong kide Khun jongi hila ban keren kat bomon hila ban le bomon air makiru kidon ka hok
ba min buram yaki kum ki brio tementa kum no ngi le mangi kin sakhe ki sahe sasan kin de ki brio ki ba pet ya kicing im da ka bang yung positive ne da ka ta ka jing pet ka ba ne kin pet da ka ta ka bang yung negative ka jing pet ka balong balong anti-social ka balong against authority, against anything. That's why what we do, how we create adults, it starts right from the time the child is born. So I think we have to be very, very careful. Sometimes, hakajak bandre kasi jungi ni kwa bagi ko jungi can start pencil to bakitang day ki klum. Te teng ni kwa banya panrangkat berkompat hatu ki ko jungi ban ni belahe kimi kpa. Te teng ki bakla ki ko. Gila kumno ni mai ni show ni kan hit ni kan dan ti jayu ki ko give 3% show. Yung ngatang show bakla ng sa show ng sa mai hai pa give 3 show. Te kilong no obstinate kilong no adamant give 3 show mal yung tang show bakla ng la sa mai. Dengan terpat you ki mikpa ngaru ngaladon kun nga nglapan he kun nga persang ki banong pa baba taba teng ya bakla Hynrei na ko mu bangala he ki kun nga pa ban snag ni pi bat ka sidon ka ni hapadeng jungi Pynïanujor ki kun pet uba ni ka kong ni ka basta pa ka bobi what jule ta ni tu pi mar uplay la la ka jong ka sap hidon ki ba ploy ban kem hidon ki ba suki ban kem te what juyong pet tu basta Haba bit ka kong ka basta memo bit po jule to katu ka kta ki kun nga ngadon kun ngasung tu namar hapadeng ki kun ma don ba ham ploy ban kem ni ching kai don basuki Pynshlur na chu ai nuk sa ye pi ngadon kun kan thai lai nut kan thai suda lai nut ti iba he I kham ploy ban kem iba ari kham suki ti baning kong im ju feel pass by your percentage by here iba har should feel iba subject artily subject lam jumai la poi hayeng ngale kumno lo ko mukpa ho ma she mo ngale kumno nga sim ka report ka committee kon ba ngong pek kani pilale ba so ini nai mark so the first division now she's doing very well in life dikatanga ko aban share but pi what you benye ki kon waju penremi ki kon I mean same lada phim so la sha ino ki makredi mateng mo ki pun kam Kmie ki keniet ki kon kata ka de ka basnio tam mangi ki me pagi le lane siom pa kun ka bi me kun me ubi me usnyang lada la ong pai ki kon ki bi ki snyang kuno ki basta mo tengah share ye pi ko mukpa ka ba menta ki kon changa bro laingon they doing very well na mari hapan Pynshlur ki kon teng ni kemaong ye pi ni perkhat ka bor jungi kirang ba bani Pynïanujor bat kine bopli de yang ya pi bat nga arbat artisal ki kilong mo pi ka hamnya wem teng ki bakla la mai bi today dengan suka banya no senyang bat pi markine kindai kita ki ban sahe sasan syong pi hanga kine pa ki nom hikai ba bi kumno ni deal bat kine kenma kidi kibreu kidon ka hop kumma pi kumanga kirang ba wat ong magidi kulong ni le kan boman ni mai kan boman ni jo what de ban mai bile da kai Hynrei Haba ki Bakla Pynshlur tengah sok tam ita hi